kuu ya maombi na ujumbe wa neno la Mungu itakayofanyika tarehe 30 Novemba mwaka 2025 kuanzia saa 4 asubuhi. ATG Chapel Machakos ipo katika ukumbi wa Kenya Farmers Association au kipenda Kenya Farmers Association Hall, ambao upo karibu na Huduma Center Machakos, mkabala benki kuu ya Equity Machakos. Ibada hii yenye mada No Weapon Fashioned Against You Shall Prevail kutoka kitabu cha Isaya 54 mstari wa 17 itaongozwa na Bishop James Kithia, mtumishi wa Mungu maarufu kutoka ATG Chapel Kitengela. Njoo upokee neno, baraka na mvua ya neema kutoka kwa Bwana. Karibisha rafiki, jirani na familia. Ushindi wako umeandaliwa. ATG Chapel Machakos, where divinity meets humanity. Tunalibariki jina lako Baba yetu na Mungu wetu. Tunasema ni asante kwa nafasi hii ambao umetujalia kwa ajili ya kulishiriki neno lako. Naomba ukawe miongoni mwetu, ukanene na maisha yetu tunapokusanyika, ukatufundishe, ukatufikie, maana wewe ni mwaminifu, Mungu wa kweli, Mungu waweza na Mungu wa pekee unatosha. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo tuomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza tu ukaketi, hata kukuwa na anja hiyo kubwa ya kusimama. Yaani wae napata usumo nene wa kukuungama. Nienda kumanyisha yuluwa utangi yo witu. Amen. Nondo ni laisi piu kwa andu kuikala matesi vinya wa utangio na no mituki uyithi win debate na andu mabwe hata mena mitwe yo mithuku nondo wa misingi ya ndini sio undu ya makengie. Utangio witu ni watene na tene. Amen. No mituki ethe andu ina uino mani okithi au inenania na andu meuka makwe Yesu ti mwana wa Ngai nondo kuyana na ndini yo Ngai wo ni kanethi wa mwana no mubakatwane aundu ndini yo kuyana nayo Ngai wo ni kanethwe na mwana no mbakethwe na kibeti na Ngai wo abua mundu ti Ngai ni kana kwate mwana no akomia mundu muka no la mundu muka yitaba ni kana asya Ngai atwike na mwana na edha ndwina uliku wa ndeto ya Ngai na kumanya vinya witu wotangio no mituki uichanganywa. Haleluya. Na uito kwanywa no yambi yoswania tamo no mituki uichanganywa no yambi yoswania tamo no kisaona utangio witu tote authentic. Our salvation is authentic. There is no debate about it, no matter where. Onala makula sya makuli asu makula sya ni kuidhia ndini yo pe makulio itasungia, pe makulio itasungia makakulio etina wa thayu kila mundu akathiba amwe masya ona mo mayese kanona mo imo makabiketu ni kana maikabika. Kwa nienda idho ana series ya ilungu tainya kana itano
ebukuni ya Yohana kilungu cha 3 mstari 16. Kiongo chayo ni ishawa ya munene wa Mungu na usumbiko wake. Oundu katika introduction ni inatangulia kuelezea kana utangio witu ni authentic. Amen. Uiwiwa note wiwa utangio wina matunda mathayo ni maitu note na matunda. Utangio witu ni authentic. Wekeo wanai ulatukwata ni wekeo watene na tene. Ninai shaibiwe ngalama ya kuyana kana payinai onemwe ikilite thakame ya Yesu Kristo pinya wakwekea. Payinai ikawa ni mundu kana yekwa ni mundu kanekekwa ni mundu withie thakame ya Yesu nditonya kuthesha. Maandiko masya Ngai akituita kwake easya ukaitunenanie na ona wethwa na yaku ni ndune ta mukumbu easya akamithambia ikaletaia. Satani achendo sumbikandu no meka ila kwebinda lyasya amonethasya kana na ila mweketwe ni mweketwe maekewa maingi ukethita babikita bandu kethia Ngai tonoete ni ukwekea kumanyike kwaku ati payi muthenya nomwe yoba Ngai ukanwa ni kwekea mundu wake. Payi muthenya mwiya Ngai ukamwithiuya umwe mwiya nienda mugo kumana na muyongwite yoba Ngai akweba itonyeka mwiya Yesu ila wamanie kana mundu ni wekanai na itina wa mundu ekana ibukuni ya mwambililio rundu Ngai ila wambia Adamu na Eva atabishi Adamu amuya ilo kaya wa ushao wa mutula na kwengu kwa ndukaye ukakua na mundu ailwe ni ukua na itina wa mundu akua ndethi ya wanotonyi onomo wa kuhika na Yesu amana kana Satani no amekishwanga inde nandu na nundu Yesu enokumu yulu wa thayu wake hoka ambata mukelanioni na akwa mukelanioni na itina wa mithenye tatu athayuka akilia kikwibinya kethi wa mundu ni wa wakwie natonya kukilia kikwibinya lakini Yesu nundu ni wa wambie sindu shonde na mwana wa Ngai we ni Ngai. Maandiko masya mwambililioni kwa indeto Yohana kilungu chambe na muswambe na ila ndeto ya Ngai na ila ndeto ya bamwena Ngai na ila ndeto weke tusome tukwatianisha ni kana tuinenania mwambililioni kwa indeto na ila ndeto ya bamwena Ngai na ila ndeto ya Ngai ya Ngai na niwe wai mwambililioni pamwe na Ngai sindu shonde nishatwikithiwe niwe na atebo batikindu ona kimwe chatwikithwa katiwa ila siatwikithiwe thini wake baithayu na ula thayu waicheni chandu na kila cheni kikena kibinduni na kibindu kina kikilia binya kwokie mundu atumitwe kuma kwa Ngai weta wa Yohana ula usu okie nundu wa ukusi nikana akusie kila cheni na nikana akusie kila cheni andu onde metikile nundu wake ndai cheni we indi okia akusie kila cheni chai cheni chawo na kila kimulika omundu ulawuka ndini aikundi na indi yatwikithiwe niwe na ndi ndia mwisi okie kwake mwene na alama imake maya mosa indi onde alama mosie amanenga hukumu wa utwika siana siangai o alametikila sietwa yake hata mwiya Yesu yu maandiko makinene ya mwiya Yesu maasya kana mwambililioni kwa indeto na ila ndeto ya ibamwena Ngai na ila ndeto ya Ngai na tukinenea ndeto wasoma kilungu chuchambe
uthete nukuishaona abikabandu na ila ndeto yatuika mwina yethi wathai na ekala kati wandu. Amen. Usuni Yesu Kristo ukunenewa ni ndeto ya Ngai. Kondu utangio witu jasha kana wina umo. Utangio witu tithisilia thea mwathani, tithisilia thea tongo imandini bandu, timome kalienzi maswania, kichekiwe ni Ngai mwene, ni kana mundu ona wiba, ndakaako se itu, ndakaako se thayu tathela, kwa isitu aniaka na ndina initonya kuiba ngalama, bindu ila tutaitu ibicha ngalama, mwiye ni watu ibie, na uokie kwa alamake mandiko machuna alamake mamulea, hindi kwa onde alama mwitikila amanenga hukumu, wautikana mangai, Biblia yasha ni kwa tumiwe mundu kuma kwa Ngai eta wa Yohana, ula Yohana mubatishi, ni jasha Yohana tiwe wa icheni, Yohana okie akusia yulu akila cheni. Amen. Nila Yohana wokie hadu mamukulia weniwe Mashia wanga ila tuetelea mea iye mamukulia niwe hu ashenye ni washa wa mundu akinena muno wehu ni. Amen. Sewi yensi ya shamuyai na lunga lima uendelo make. Amen. Yani na ula wambite kwa dhana Isaiah ambie kwa dhana yulua kuka kwa Yohana na ke Yohana okadhana kuka kwa Yesu. Hallelujah. Na Isaiah ashoka aelesha undu Kristo ukashawa na undu ukoka eanya pinya kwa utangio wa Kristo endwa ni real. Aliswania hethia utangio utamba kwithiwa wanenewe na kwanenga no walanyo. What about usililo watene na tene itina wa thayu hu oula unenetwe no mwiye Yesu waishekana mutange yakoka. Hallelujah. Na akatumia kibinduni, na akatuete chenine, na akatuonia osio wangai, na akatuonia matei mangai. Yani anenye yoba ngai alania kila kindu wethia shindu ino shina walanyo. Na yu ibukuni ila tuamba usoma Yohana kilungu chaka 3:13 aitie nundu ngai ni wendete ndi ni wanenganie mwana wake eumwe ni kana ula umwiti kilanda kai indi ethiwe na thai utathela ni kana oula umwiti kilanda kai indi ethiwe na thai utathela ni wanenganie mwana wake na kumanyikikana Yesu Kristo ila wakie mukelanioni tuyatangiwa collectively. Amen. Tutangiwa as an individual. Umundi ni mutabania ni mutangie kibeti chakwa kikalea kumwiti kila muya Yesu kikala kite kitangie siana shakwa ikalea kumwiti kila muya Yesu sikala itendangie hanyanya wa makalea kuiti kila muya Yesu mekala mate atangie musheya katangi wanana make makaleo tangio maitangiwa mbiluni ya mushei tuitonya kwa shamundu mwatangiwa alangi mabida wa yungu wake aye undu wa thayu tathela nundu wa muikio is very personal. Nundu wa mundu kuituia na ngo yake ukatiwa kumuikia muye Yesu anichuki tumuona madhina landu mesila mawito landu mesila andu wa mama yuwa wanimo wau andu wangi maimuikia ngai maibo wala mo wau andu wa mama ye manu songa mbedha yuni angi matiki ngai maishonga nambe andu wa mama ye mani biashara angi maiki ngai ime-establish andu wa mama che mani mituano angi makiki ngai imalume lilia. Nundu muikio is personal. Endo muikio ni personal. It's not collective. Pasha watu wanaka ima kuikia. No kaikia ngai. Ngai na leo kuikia kila waikia. Hallelujah. Hono kethia kila chondro kwenda bei pasa witi kila nanako. Amen. Masha ba murima Mount Kenya. Mama omwa ndiye kanisani. Meaka inabwitela ndiye kanisani. Ewa pasa atabania. Na asoma musawasha edwa wina muikio. Ukea ya kima kibete na kidhikika bandu okangani na kiikedu hapo yingi. Mama edu kisha pasa asoma musosu. Na wethia
mundani wa kibeti chupa ipi yenene ukethia kima uteu kitite ipia thite mundola main na mamosu service ya thela aya kulia pasa lombo ni ola musoa pasa mo ni ola musoa waitie edho mwikio wako nethe monini tabeo ya karatali ukethia aya kima na kikebe tanga na mamosu ila waendie nuka kwake aendia unga mote wa munda na asisha kila kima kikwake haki kima na kuya yashitwa ni ya Yesu ibetange pio ume mundani wako na chasha muye ine mubea na ila chaendie kanisani wa chuma pasta kulia ndwala meno kusichoke lia kwako na munda wake wachondwa ibasa na kanisa na chasha pasta uboa wa chuma umbakie muno amen ilo boa kuya ya kima nendie na ya kila kima kide wa mundani kwa chebe tanga hanu makuni kila ndilisiani wethe ya kima tioki mama otu asya kiivo ikiendie kima kiu ngai meyasiana bo kima kiu niendie nelande totabanishe onethia paseta kibeti wachu molongi oka kiuma akwetu andu maokusi maungama yumu bakaba bikando wethe andane mwanya wa 10 okusi na esa itu obishini pasha muya Biblia ndio nene yake machevia inene yake machaki ibeba wizidi mabasta twithi akundu kwa kuibida haleluya yuwaza kwiki machaki ibeba ningi kwa mukanducha lakini tiwo niki machochote tenei pe mundu tena chaki ibeba kuda chaki iri wendo muyonsu chake ri na Biblia ndi address it mama oswa muya pasha mboni musoso ingi amukuli baba ndikitwe chake ibeba wakati ka kwali ula Biblia kima chake ibeba mboni bala Biblia bandikitwe kima chake ibeba mama atwika mundu imwe munda tabaswa kewe nae mama enuka nae thia kirebi ndasya kima chukibo na muthenomwe akilia ile kambuni yane kwa kamalelu wethia mama nsaibia ya udhia na mama oswa thumwite kwake mushi contractor umemoka mama mukulia mwitu ibia thikima kikiba ame akimundani kwako na mama yetu thiukite muno tuimanze pia tutonyothia kakotoka kwa kalelu na tukakosa na manena na ndo asu mama ya mama ibia twithia thitele na twithikita uthoa atiukuiba na tuamina tukatia utwa level ya munda waku ima na umeasuna maandika na contract na kibeti chai bwanesa netina wa ibinda fulani ibia kima chuchati we bia ya thela pio na munda watu ika smooth amen twabika kwa mwikio changamoto ela wisilite ve permission ya kulea kuitikilana nakwa haleluya niwe sibalo kwetwe aui ni mumanyisi obomumu muno Bwana asifiwe na mbio kwa kima chaki beba na kwithini kimaril we kana nakwa ni thio utabasta sisha kima chako nena ni anacho kethe iwona pastor makoza kilungukie 10 akwasha mamo emwikio mwingi muno imushirika wakwa ni muendete na akeya muya kimatiki malisi lakini mama alea undu nukwigwa kima kini chombotha thayuni wake kwa mwikio maandiko masha ni kila ibukunia aivelania kiluche 10 ni mumuswambe na yumwikio ni kila kimanyithasha muno pio yulwa kila kikwatitwe haleluya yani mashindulita namba koneka kila kikira siundwa shindulita namba koneka chicho kita mwikio na pasha wakuno edhi atena medho makona kila wetele na edhi ya pasha ndena medho nduka ekeo chona ende ya nakuikia tukache mwikio nundu pasha wenda chene kila wene nanga inde sokuya ndi usungia nundu pasha wakunda kuikio ndumwe naku hakuna twabika kula kuingai haleluya uisimu na ini wawadhi uomba force na wedha wadhi mwambio utumia nai anaini wadhi asha twadhimbe wangai ivila ichao ivata no kuikata no kukuna ma na kudhaidha haleluya yutumila mbe wangai tukinena na ngai ko ba yi position ya pastor pai ya muse wa kanisa pai andiko ni alo kila ngayu kwenda kuma kwitu nu dhaidhi ngai
pe kiwango chothe ithi ukwenda kuma balani pe kilo kwenda kwiwe na hakuna kilo mwa waitu itu okambe wake tukakunenga neo thaithi tute unengane na ilio na lebo sila tuinasio hata mwe ya Yesu na yundu ni wangai endwa ni very personal hadi zika ni mukuiwa. Hallelujah. Nye nini kiite ngai maunduni matema kuikiwa maunduni watie theology utate mti kuikia na ayika awi mwe Yesu ndataiwe kindu chonde kikuna masia thayu wako wina mwanya wa musisha mwiyai kondo wa solution. Ethia dhina no usukume mundu dhinote wake personal dhina wa family uitoa family uitoa mwana mwenyu na mwitu wa mwenyu ake exercise muikio. What about udhina wi waku kumuikia ngai ila wiwa homo kwa toi dhina toi ipase Lazarus endwa I have absolutely nothing except faith. Nyina yitukie na nithi anisi beundu ngai uteka. Amen. Nyona ngamu okuya ngai nenda kakukwa chabatiba ni sure imuike ku akuete. Hallelujah. Onethia ni mundu ekiriona ku wawe kakukwa chapati andeteti we wahete atumo ngai. Hallelujah. Yani payi kima mwikio utapetanga. Hallelujah. Hallelujah. Nundu ngai ni wendete nthi anengane mwana wake eumwe ni kanolo mwitikilanda kai indi edhiwe na thayu tathela na juu amina na utamukai wa munengane nundu kila kindu ki procedure ki process ki mutalatala. Amen. Amina na kwikuwi tuni wethi hapa hayo luwandi no pambie kuetwe ripoti ya kanani kukitwe. Hallelujah. Pambe kuetwe ripoti na atuma adhani na nukona kinena na maishilaeli aimea ngokilia mudhukumi wakwa kuma katikati wenyu. Hallelujah. Hanene bindare ya Mose na ukayukilia ndabiti Asha akokilia musumbi nyumbani ya ndabiti ulo sumbi wake ndukedwa na muminu kilio. Hallelujah. Yani ngayadha na ane na shindu nolo kwenda kuikia utangiyo witu. I repeat, our salvation is valid and authentic. Among all religions that have existed on the face of the earth, there is nothing like Christianity, because Christianity has origin, it has where it started, it has phase 1, phase 2, phase 3. Now after this life, we are going to be with our Redeemer. We are going to be with our Savior after this life. It's in our other you. Hangi kwa mabiko kikuki choka magume kwaze kumabau. Ngaiwe wisundu ukeka. Hallelujah. Ko hundu nini si twende decision ila dunia itani ya kushawa celebrate ya kushawa kwa Yesu onakau based on different calendars. Kushawa kwa Yesu matukwala kucelebrate wa na kukua kwake mukelanioni kuidhi ya wanasiasa. Hello? Adventist makwasi atiwa kila ndumethi ya nonduo. Hello? Lakini kila kindani dhasya muno after all is said and done onze imeti kila naka na mutange iwokie. Hallelujah. Kwa huo nethi ya muthe nu bitukana kindu kila muhimu piu cha uchungusani ati we Yesu ni washeiwe ni kana tutangie ethi washeiwe upoa matukwala washawa meumbata niki pau kuona muthu mwite babe mundu utesila washeiwe undu asimake mayai ya record na itu tonya kwa ndo asia wanundu tuizi baadhi ndi yaku yende wina right ya kuwa mkuuse ubyo ya kuwa lo kwenda
ukanikulia yu mundu akakwamba ngiondo we leo kwa mko na kwa sio vyambadi wa bangai kusia wakwakwa kukatania wa muthenya muna so chuchaile kwithia kindu cha uthinia thayo wako ayukwithia nukwenda kumangacia mwanzi ya mwaleo maka muthenyola na ajiwe wake yunye na acia wewe thukizio ndukona wacia wa hethia withayo muthenomwe ni washeiwe onethia muthenya nduici onethia ala mauciye maiwici the fact remains kushawa ni wekiata ni washeiwe so tuyaile kwithia tuyaile reduce process yotangio tukukitia muthenyola Yesu washeiwe hallelujah ethi asheiwe January ethi asheiwe February March April May June July August September October November December and after all onagoma nemba yetana mbauka imindi atala kukwita no January isuno shindu inaetwe nandu be ulondo matala mithenya but uwonikana Yesu Kristo ni washeiwe ni kana tutangie haleluya na elia ni washeiwe ni twakwatie kitumi cha utangio kitumi cha kuona wekewana na mwathani Isaya anena maundu maingi na anena yuluatha yula ukite anivyo wambililie kunena na asya andwala matu ya kibinduni mithenyani yambe mbaya Zebuluni ni abuthitwe ni ya umawa ni ya nene wanai lakini asiende andwala matu ya kibinduni cheni kinene ni chumelie kwa ni makwati yotangio ni makwati ya uoboso andwala matu ya kibinduni kwa ni kuone kie cheni andwala medhi ya matatonya kuona ni mamulikiwe andwala maandikiwe ukua ni makwati ya kitumi cha ikaladhayo andwala mayobe ni makwati ya kitumi cha udhasho andwala mataina wikwatyo ni makwati ita wikwatyo hallelujah ashape andu my marked there are people who are marked for death there are some people who are marked to dwell in the darkness but in the midst of darkness because of the unfailing love of God he says light has come upon them those who used to live in darkness they have seen the light halama tuweke vindure deto shakuni vikite matue kivindu we ni twaile aindie kweni kumutaya ni twaile kumutaya tumune daya shonde woa kenivo nitumanya mwiyai ni wathe mbiwe mutende ithi hathe tukitha atuvike hitune ni mwobosya wakwa mwe ni ngumwiti kila juu dei wake nivo nitwaile kumutaya nitwaile kumutaya tumune daya shonde utangio wa Yesu ni real na uwekeo wanai ni real na obosho ni real na udhasho kuma shopeni na makauni on the makivindu ni real mweya Yesu ni waibie ngalama ya shindu isu juthi na witu ni aibangalama tuikoma na tukwasha automatically itwa ekeiwe automatically itwa boiwe automatically itwa dhaiwe na tuyende ya usumbi kwa nimu maitha
pe kindu kita wa right hata mwe Yesu mapinda maingi right ni ile ya wanasio right kana haki ikita au kileimiwa. Haleluya. Right iyeta wecha lazima be mundu tonyo kuima haki yaku. Amen. Nengi kwena na mio ya ba Kenya ni haki ya kila mundu wonde uiba koti. Amen. Kuthukumwa ni serikali, national government na county government, lakini alamesa akona isabi shimeba ogwo extremely very few. Inasise kinjinji ni chakwito edhi ya kuma serikali ya Mutiuko yambia 2013 mwaka muthelu hiyo tunakiwe tiziketa wachao kasilambu ka kuingila bandu usini chao chandi kicha ukolokela baki kukizila yulo achengi bamukunga mote kwebinda dhambe nindi tuikiwe kaindoka ukekoka kwa miaka ya nata tuendete miaka 20 miaka 15 twashu kwa miaka 15 na tuikala atumiti sia koti tuikala atutilitwe ikwi wanaume na ilangi siudhi thukuma kula ikathukuma na bekala wabailio wanebindemwe ikauni government ya kitwitwa mindonetia toka twa drill boaho atoka twa menundu wa management kwa taimbo hii murani ikia ishima na sima wibau kuma twa minengane bai mundu wa akinya bau mokio muthenyomo mokama twikie thangu matuya mona kwethwa kwina thina tukuni amini pambu yethwa thina kuna isimu simu isu twakunie twanoa mubake thangu the atwika na boa o isu ibau ikiwo na peutethio county government yakitwine ngai community yitu iboa o ibau anu makaenda o manza kiuna kukundu kwitwe pia ni the akini ibau niki nesu ni right ya itu itwa ileo sabiwa hiyo na kuya shuma binda na unengengelekanyo na kwitu na kuya boa oti twakuwa mabia twakuwa kithangathi asata neni jiyo ya tundrili ya boa ho na tweki ya machine tweki ya pambu ikutumia tweki ya generator na toka tweka landhi na government ya Kitui County na twamea twike hiyo osaimbo hii murani na isu boa isu twamane ya creating job maandike mundu ethi ya webau kondo wapambu kiwu lakini chui chama emie na stima wapititu ukwithia kuikia stima bau wini ndio kembo ya mita 5 uthesu kiwi cha emie serikali ya Kitui County kumo ebinda ya ngilo amina yake 5 malombe okaminukilia yake 5 na bailiu kwa yu kuona ona right sia kawaita ona right sia kibeba no wishi yawa ukwithia kwa makuno mamu ya Yesu Kristo ni twaboiwe lakini bado no wika ilonu wow haleluya kwa makuno ma Yesu Kristo itwakililie satani vinya lakini ukwithia ndaimoni no siunya masiandu kwa huyu kitumiki kitu cha uboya ibindela uboya with au ku exercise spiritual authority haleluya bayingwa ziengi ya ku exercise mamlaka makibeba eka kuisila mboya nibo Yesu Kristo waneni asha boya iwo ndola mukwenda shitwani yako na kwanga wika haleluya ndatu ya mwenda ukekika atu yetu boye undu mboyani nibo kila imea kila chaku ibole ya nana uya wa satani nibo kwa tiyamu sowa kwa makuno ma Yesu Kristo ninaboiwe kwa makuno make nitwaboiwe na kanani waibienga lama ibindela wabitia no kwithia satani akwete kusilila ukwasha muya Yesu uboyete kanani waibienga lama ya naishaku sonde ni waibiwe naishaku. Amen. Na wae maku exercise satani akakuikaila hata ile ikata hata ile kuikaila
akaunamasha hata ile kunamasha, akaubinyia hata ile kubinyia. Haleluya, haleluya. Mwe Yesu ataiwe ni upenwa andu mundu ni kube na kindu chaku nundu ndu isundu wa ilio chukitia. Haleluya. Uithia wili obisini oandu angi corrupt akuikalanze ibanga bui uyoswelethia wa friend yake na kwambia kuchongeo naku ukwinzu wa maimo yinzu wa maima ube tango ayete munyanya be munyomwe na abuti we imuindi amba andikita eta wa shongadi na isawa uambikie mwano na museungi weta wa peri na thukuma kambuni eta wa Kempepa Converters waya karibu na Mareba walunga lunga na mwenyomo twende uyane ambia musioka. We have some shortage of job. I mean we are just downsizing our staffs. Kaniambia tu yolanga atukumie na juu we are nundu nokukami tukiwongeleka tukautumana why Thursday a friend yoto ibawa naambia not ibawa Saturday ya friend ya Thursday ambia kesho kunjia pesa yako ya wiki ila na ndiye nilatiti pesa siako nethi ya maandikie mundungi eki wabala inethi ya uibona amanyie ikubutwa na hutwa charilo iyo na amanyie ikubutwa na butwa na amanyie mambuta undu manola wa manzite wiyapau iwa manengete tenda baya Njomo Kenyatta Foundation iwa manengete wiyata account anduke they to supply mathangu meosobya mabuku baya ba print wa mabuku na mwana osu au mapau andikwa ni USAID yila wa umiebu azia umeazuma onande na batanye na betangwa ameazuma angengie makambita isu ya 2001 kubikona suo mayeso mbita we wona kethi anilie musini etele chonga adimeso mbita isu imiaka 20 chao 24 ndewe yani ongwacha muindi ambiye no kumbita na saizu kumbiu number 1 ndiye namba ya simu number 2 halatu thukumamo pe mundu isibala nikala neta wa baba uneta wa yumambita aba umanyando ameithau haindu kuita tutakuita wapi mumbite ba yuko Isaya au kambia kuelesya undu kibindu kibetangiwe. Amen. Undu kibindu kibetawa thayuni wa mundu kibindu kibetawa mushini wa mundu ilamu ya Yesu wanewe mwana wa usumbika musi wa mundu. Amen. Ila wanenga mu ya Yesu mwanya wa usumbika thayu waku okanubeta kibindu. Haleluya. Ila wetikiria mu ya Yesu biashara ni akumwe mu ya biashara yakwa ninaunenga mu ya imutwano wakwa ninaunenga mu ya ishana ishakwa ninaunenga mu ya kipawa kichakwa ninaunenga mu ya eodhi yakwa uima wako wamwi ninaunenga ila tuamunenga mwiya Yesu ila tuamunenga shindu sito tuaminana na umunenga nundu wanenanesa hasiasisha ni unje muomoni ngikunanga na edho mundu akebwe wase wakwa na umbinguya na undhocha ngapota ngaya nake akaya nakwa ngekalania nake akekalania nakwa kwa umu ya Yesu edhi haikunanga ni wene nubinyiwe imowau na eo muomoni ikunanga kuito obosho wewe washe wake na uimu binguya na umu ya karibu. Haleluya. Hapo tamo wau ni mebeta ila wisilite madhinani wewe washe wake haikunanga na umu ya karibu na umu binguya hapo tanu beta madhina ila wisilite makauni na mawito madhayo hapo ta nubetanga shindu isu. Haleluya. Na kindu kiti collective no siola wibo no withie wikana na shima kumeibata no tangio na watangio Yesu akuendania naku
Deso kuya nundu asima kutia tangi onga mote. Ukatangi wa wiki beti. No kede ya mutumia waku kwanza kala kumanga Yesu no tangi na nteto ya ngai. Mwiye ndeso kuya ndiyo lika musieni waku nunu muse waku nunuma. Apana. Ndeza kwa asu. Yesu ndeso kwa dhukia. Ndeso kuya nundu siana siya kuishi numa. Ndiko kamusieni wako kana nundu asima kuima mbuthite ndilika musieni usuni wa haiye ula wa muthocha mwihai no likathayo ni wake na aile shindu sipinya mwathani wa ngai wita wa Isaya katusome misoeliva Muswaka 3 kilungu chake ndache Isaya nakuni wingi bitie imbai ni wongelete utani wayo nitana mbe waku ota wangedhani otondu matana ila mekuana mutabo muswaka nundu uitowa ishoki yayo na ndata ya kituo chayo na ndata ya mudhinya wayo nutulite otamidhinya ya mitiani. Haleluya. Isaya easya pekana ndata ya mudhinia na ndatela na wito we shoki mwiyai nutulite. Haleluya. Ni choki tumitwino tanu ndini wa mwiya Yesu ni tutonya kuidhi atuionze lakini tuino tanu ndini wa mwiya Yesu undu bena wobo sio bena oponocho bena otangiyo easya nutulite ndata na yumu soa 5 nibo kuelesha maundua mekikie niki easya nundu kwitu Muswa wa 6 nundu nikushaitwe kana kuondu witu nitunengetwe mwana mundu muume na usumbiko ukethwa kituo ni chake na shitwa yake akeetwa usenya mutai ngai mwene binya ithe wa tene na tene munene wa muwo. Usuni muswa wa 6 wa Isaya kilungu chake nda ata mwe Yesu Isaya ailesya balatu masya uniko balatu masya bonoko balatu bonokea balatu kilila sya kibindu kila kinatusumbikite binya yasya nundu kwitu ni kunenganitwe mwana na kana ka mundu ume nikashaitwe kwitu. Haleluya. Na easya kana usumbi wake usumbi uitua ni shake na aketa wa mutai. Amen. Ithe watene na tene nundu aithe alangi tuina moonde ni makabinda ona kwa ni mushaina ni nasiana simbita andadi lakini ila ni kuandike dhuadhayu yingi kila matonyoti wanachoni shitwa lakini tuiwa kanape na ithe oshaiwe ithe watene na tene ulota kusa nolota ukua nolotu waema mulekani tene na tene na yasha usumbiko wake witua ni shake na niwe musumbi wa Mungu kwa umishilete na Mungu madhayu alama tena Mungu handu alama tena Mungu. Isaya eadhana achasya kana nundu ikunenganitwe mwana kwitu na kana kaume nikashaitwe na kana usumbiko weniwe munene wa Mungu niwe uungamie Mungu Mungu mishini Mungu kanisani Mungu wa dhayo Mungu wa individual Mungu collectively niwe musumbi wa Mungu ku nundilia na sindu sionde ila ivetete Mungu waku we mundu tena Mungu nundu wowa we mundu tena Mungu ni kwithasiana siake isi atuiki mwana si alikio levini na ndawani no kethia ukithia mutumie wakwie imuse watu wa siana wekia bidii siana wasomethia nesa wapambana
lakini umabikabala maile koselelo tongo iwa musi moso matwikidwa lebi moso matwikidwa andumanda wasio lebya moso matwikidwa anduma unusa uki matwikidwa anduma changa matwikidwa anduma cocaine matwikidwa anduma utumia miandarati no kwithia siana shaku ni pamwe na kisomo cho kisomo kimatedia ukethio na sindu cia kawaida cia muci taila kumwia enda unga miathuku mindeki ndutonya ona balotonya mutie ya biashara wa mutie ndeki nduwika ukwithia siana ukwithia ndwina mugo kana ukwithia we mwene kibeti cho cha micha utie bumuci na icha endie na kithiuka soko na soko kikunite maudha na kwi mukei wa ngai na withi andu isiwa ile kuikata na kunukia andu kwithia ndwi mugo ukwithia mutumia tio mutumia wa mwita waku lakini iwene mumukwatanie na akambe wa 50 nukwithia andu isiwa ile kuikata na ikwinda fia na mugo Yohana Adhanasha kana be musumbi wa mugo be munene wa mugo be munene wa mugo na penkai mwene vina wonde. Hallelujah. Na nicho ndiambe yangu iye one thea pastor waku nde kuikia weno wikia one thea pastor waku nde kuikia no wikia one thea mutumia waku nde kuikia weno wikia ngai. Hallelujah. Onethia kibetiki kuikia weta mutumia no wikia ngai. Onethia sime kuikia no wikia ngai ta mwana. Na ethia siana ikuikia no wikia ngai ta mushei. Andu ni makuye miyo mito. Andu ni mana maye. Andu ni mangai kite. Andu ni mathinite. Na kila cha unyamasya muno sana sana kukitu kamba. Andu ala memuona andu makuikia ngai. Lakini andu makuikia satani kwisila kwa andu awe na kwa usya na mithea na idhangwana na ititi na miti ni moa ingi pshu. Ukethia mundu athi kwa mundu mwe akuikiwa maima kaububu kalaka kwa maake na mita ya mutoka suita akuobi wa maima obubu aiki wa bandu maibula ni wa manguku amazio kama kwiki wa metelembu mekanza na itumi wakamubuko na kuwa kamubuko ka waiwe yaba ya biashara ni customers ikoka akina yoku na kuke kwia na kuikia na kethukuma nundu wi mutumanu wa mukuli akya kamubuko ikoke uthukuma lakini mundu moiweze mundu iwendia aikite maima kabubu mekanza na manguku na waiwe sinesa usinesa. In fact be mundu mwe uraidi ya oni mwikio wake na be mwo uraidi ya oni mwikio wake kila meka ndeto ila mautabia ni wosieti kila na usikia na wasikia uyona si atedia uya which means ukaekana no lei ukaikiondu ndeto yanga hii utabasha ikamundu manene kuthono kasi ukuikiwa ni mithea na ithangwana na ititi ndo nindi kuwete mundu mwe muzi kwaku hayotse muti athi ukiwa solete asibuba ikaa kilile kingei mundu okaba osa kindu atunge ona akuwe mwene ukethe ya mwikio no wikie mubaka osu newe ona akuwe mwene no wikie mubaka na ila isi imagine with ya wondu laisi kuikia mundu ungia utabia lakini wakwethi andu itabia. Amen. Hallelujah. Na onolo kuutabia muikio wake akita ku exercise. Amen. Nicho kitumuona ama binda maingi siama siekeka ukona twa celebrate muno uketha wisani we na ni wona isiki kuikikai atani tu ni chao atani te ni kuona indeto yani nundu ti lazima minena yani yako samukio. Hallelujah. Hallelujah.
na wina muikio we mwene wina muikio ni kwika maundu mausenya tamuciai pe mamlaka ngai wikite yulu waku yulu wa ciana ciaku pate mundu ungi wina utonyi ucio na pastor we muciai pe vinya ngai ukunete wa unena sindu yulu wa ciana ciaku na sindu icio yikika kindu kila akamba tu exercise ya muno no sindu ila nzuku amen o sindu ila nzuku ta kiumo akamba me exercise ya kiumo mbe wa wadimo kiumo kwa akamba ki exercise wa kuthonoka wadimo yani ukwithia kabisa kabisa ona asheima akamba methia wa epesi makunena kiumo kuthonoka kunena wadimo nundu huo monde na uthi ukemisi fulani ukewa musio umae aisie vai mundu ukatwa wanaika la kwa mume oyo yeti ya musio kwewa musio so aisie mundu loka anywa akatwika wazimu na utalio ni wenda wazimu 1 2 3 4 5 6 yani mawukite aino kwithia yukindu chichosa wata mamlaka mwetuesu ila waumie musio mother in law aishe ndaka mesu yake atwa wakundu kungi ndikauna na isi ana ikwesi on there so isi akua so yuwe kata ukulia na yui mundu uko no kwani mo mamlaka maitu to exercise ya on negativity. Imagine tamushei ukaunga mokasia musho wakwa pai mwetu ukasia yaba onde makakwata asia na meatwa ukaneno kicho kile ki established lakini nundu sindira twendete no ila negative o ila negative o ila sitatethia o ila sia ututunga na itina no sio sindu ila tu exercise ya ni ndi tuka exercise moikia. Amen. Twinethe watene na tene munene wachao wa mauvu mutai musumbi wa usenya mausenyo make mebotha yuni wako mawiko asumake mebotha yuni wako. Ina kitakwika introduction ni kana tutembetu umunde ni ka introduction na jobo wa umunde twinene acha kana imuli kanisa muima Hallelujah. We onandulilikana okamo kazi otangiyo onetha ndu ikindu kingi ulilikana utangiyo witu endwa ni real. Amen. Na utangiyo nutumasia mathinani na siobeni sionthe cia kila muthemba sindu ili na maasia mundu pai kindu kina maasia mundu utatwa kula kwingai lakini watha ukandini dini ni okwia kiti kindu cha uboya kuwa ndini yaku yethe kibiricheti ya mangako na kiti kindu cha uboya kana lunja kithiko ndini ile ano sensi mwingi muno by the way ndiye ndini ona ndimenenga kigu ndiye zo meneke gwenyo ina waone lakini babe Yesu penoterio no sungi wa maundu onde
peno sungio wa maundu onde babe mwiya Yesu babe mwiya Yesu peno tedio wa sindu sionde ko onabata onawiba munelie mwiya akakomana nawe wibu na ndui mutangie na tubinge metho maitu ndui mutangie na washani ngwendo munenga Yesu thayu wakwa boya mboyeti na kwa simu ya Yesu ninaumbula na isi yakwa ndekea mapitio andika situ wako kunia thayu no induekeria mwana waku kuma oyu kubika tene na tene ni mupea kondo waweke wanai sitwani ya Yesu ninaboya amen. Gaya samothe na utungia mupea nikwithia wewe ngai lo tuma ndeto yaku kwebinda yayo niboya ndeto eno ekaete thayo ekaete uniko na ekaete wobosio ekaete wikwatio wa thayo tathela na mumo wako na matai maku makatuyanie wingai musio wimwiye wa eyai wimusumbi wa sumbi kumana ngatho si usioke sitwani ya Yesu Kristo nitwaboya na utunga mubea amen. Tuyidu kumana na tukikala ndini wa mwini nda tunga meidhu ende nataka tusimame tukimuikia ngai na tuimwikwatia ngai kwa maundu honde kani tuungilile mwikio wa kutamundu ni very critical ni wa mwana kuona kila ukwenda kwa mwiya kieke kathayo ni waku na mawito maingi ngaiwi urusi ya moke mathayo ni maitu kielelo kithi ya kwaka mwikio kitumi kinene kithi ya wacha kwaka mwikio amen. Mathina onde na maumwala wisilite kielelo changai ni kwaka mwikio ndini waku tikindu kingi ekana kwasia mwiye waendie ba mwiye inu ndiete mwiye inu mbathukite aye kielelo ni kondu wa kwaka mwikio kwa uno wikale na mwikio no kakwata no kalumia nienda wose tambia ya mwikio na wakimu tabia mwiyai ningukuikea ninguenda kuona kuko kwaku thayu ni waku kila mundu bingu akanyo waku nena nina mwiyai upata uthengeshe mbe wangai tengesha bata wangoya kukula kuimwiyai tengesha bata wangoya kukula kuimwiyai tengesha bata wangoya kukula kuimwiyai mutabia mwiyai ningwenda otedio waku mutabia mwiyai ningwenda ukito waku ningwenda otedio waku ningwenda mumo waku ningwenda utedio nuwe ningwenda kukitiwa nuwe mwiyai makauni ala nisilite madinani ala nisilite yoba nienda utedio waku yoba nienda ukitwa nuwe aniendo newo kilio ninaleana na vinya waki vindu inaleana na mubango wa satani inaleana na mipango yandu ila mabangi ite kinyume cha thayu wako yoba waituna ngayulota sonokasha ngayulaute sikushindwa itwa kuikia sani huo undu wa makawala tuisilite na mawito alandu makumesilite na maume shala mesilite inaunga mambe wa kuyoba na kuisubana ikana utambuji kwako kwa kumwia na udhayo uchalaku na utuongela dhayo na utuongela wikwatyo na utunenga mwanya wako kitamaka uombe ala membe waitu ituoka kwa nangania jonde kila chukitamu ikio kila chukitamu ikio kila chukitamu bata mango situ ituauka ukipinde dia isitwa ni ya Yesu Kristo ituauka upinde dia ituauka upinde dia ituauka upinde dia satani we musinde ituana ngabu ya
wako itwananga uya wako makawala wabandie bewila wabandie and division mishini yaitu itwananga shitwa ni ya Yesu Kristo itwananga shitwa ni ya Yesu 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 yobankai iwa kuboya kwitu iwa kukaya kwitu iwa kuisubana kwitu iwa kuitana kwitu iwa boya shandu mako kwa chakwa umundi muya itushaishe ngai waitu itushaishe muye waitu ukatukitie yola nituamua kuikia nitukuikia obosho wa mwi itukuikia obosho wa dayo itukuikia obosho wa mawia maitu itukuikia obosho wa minisisitu itukuikia yola udasho wala obe itukuikia 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 nitukuikia muyai itukuikia odasho vinya wa satani ni musinde ishitani ya Yesu Kristo mwana wanga yula widhayo muyai nitukwenda muyai nitukunenebya muyai nitukutaya muyai nitukudhaida ngai waitu na muyai waitu na musumbi wa asumbi ngai ulote sikushindwa ngai ula wika maunene ngai ula wika maunuma bitukite kiswanio chandu yo baba yingwa ngayungitaku imubeani tei wako imubeani mumo wako nimubeani wekeo wako musumbi wa muyo na ngai waitu watene natene ndeto yaku yatu ya nutulite ndata ya mumaitha nokatula isokithila matuikite nokatunenga thayo nikwithwa kwitu kana nikashaiwe nunenganite mwana kana kaume nikashainenganitwe kwitu muyai nitukutungia mubea wingai waitu muyai waitu na musumbi wa sumbi nitukuthaitha nitukunenebya nitukwikaila osanguma na ngatho ni ciaku sitwani ya Yesu Kristo nitwavoya amen. Tuimwikia ngai tuimovoya na kumwikwatia katika maisha maitu vamwe na kuvoya na kunengane mabata maitu na kumumisha mwiya indembo situ ni kindu kikaasya manene kuthukuma mwiya ina mali maitu kumuthukuma mwiya ina mali maitu na kuya kila kibeta kibindu thayo ni wa mundu ni presence ya Yesu na Yesu ndela simitha sia Yesu athochwa ni ukakaete mugo kwa uni ukulia sitwani ya Yesu Kristo ethia ni waikia nienda tukamumisha mwiya indembo siako mutungi ya mubea ni kuondu wotangi yolotu nete ni kuondu waweke umundi tenda tutungie mwiya imubea nundu wako twenda nundu wako twenda mana yani ethia withayu ethia ndini akupe mithumu ya thayu wina kitumi cha mutungi ya mwiya imubea ni kwithia mundu withayu ena wikwatio wauni mundu windi umundi na ethayu uni akokila yu twahata taumisha mwiya indembo itumine nyingi umundi tuimutungia mubea nundu wa muthinzio wa thayu amen amen haleluya. Yani onethia wisilite mathinani onethia musinunya ikite withayu na kibeti kithayu na ciana ciithayu wina kitumi chako mutungia mwiya imubea uthayu wigwoka nenda tutungia mwiya imubea ni kondu wa thayu kwa uyo sandembo amen na ala mutena utena cash na utumio na mbeiba ala muiba kanisani alange muikwasa na utumie nambesu screen ni yaku 0714 tuitungia mwimu toka kwazia mwiyai ni mubea ni kondu wa thayu ni mubea ni kondu wa thayu ni mubea ni kondu wa thayu osandembo yaku no yuka na yoba umwe mwiyai ni mubea ni kondu wa thayu ni mubea ni kondu wa thayu support Yesu yonde ilika program ni ARTV program ikile binda wameona iba wanandu mena ngoya kwenda taku
kwa twikita kumumisha mwiyai na kumwia mwiyai ni mubea yoba nitwauka kutunga mubea ni kuondoa muthinzi wa thayu mwiyai twinaitumisho nthe cia kwasya wewe ngai twinaitumisho nthe cia kutungia mubea undu mwiyekethia timumo waku na tikwitha twitha tuyithe atutonya chonthe na kiba ona kutwika twina mabata twina makau twina mahuito itwoka utunga mubea ni kuondoa muthinzi wa thayu taiwa no inene wano ikathwa shitwani ya Yesu Kristo asani twavoyana utunga mubea amen mwe Yesu athime mathayu menyu shitwani ya Yesu amen amen. ATG Chapel Machakos inawakaribisha nyote katika ibada kuu ya maombi na ujumbe wa neno la Mungu itakayofanyika tarehe 30 Novemba mwaka 2025 kuanzia saa 4 asubuhi. ATG Chapel Machakos ipo katika ukumbi wa Kenya Farmers Association au kipenda Kenya Farmers Association Hall ambao upo karibu na Huduma Center Machakos mkabala benki kuu ya Equity Machakos. Ibada hii yenye mada No Weapon Fashioned Against You Shall Prevail kutoka kitabu cha Isaya 54 mstari wa 17 itaongozwa na Bishop James Kithia, mtumishi wa Mungu maarufu kutoka ATG Chapel Kitengela. Njoo upokee neno, baraka na mvua ya neema kutoka kwa Bwana. Karibisha rafiki, jirani na familia. Ushindi wako umeandaliwa. ATG Chapel Machakos, where divinity meets humanity. Zimefungwa